Danas ću vam govoriti o Vratku Nemanjiću, u epskoj narodnoj poeziji poznatiji kao Jug Bogdan. On je bio srpski vojvoda, župan i knez iz sredine 14. veka. Vodi poreklo iz bočne grane Nemanjića, od Nemanjinog najstarijeg sina Vukana, čiji je praunuk bio, a njegova ćerka Milica se oko 1353. godine udala za Lazara Hrebeljanovića. Poznatiji je iz epskih narodnih pesama predkosovskog i kosovskog ciklusa, u kome je sa svojih 9 sinova Jugovića jedna od vodećih ličnosti. Podaci o istorijskom Vratku Nemanjiću su veoma oskudni. Na osnovu rodoslova dinastije Nemanjića zna se da je on potomak Stefana Nemanje po direktnoj liniji. Čukundeda mu je bio veliki župan Stefan Nemanja, pradeda veliki župan kralj Vukan Nemanjić, deda mu je bio župan Dimitrije Nemanjić, monah David i ktitor manastira Davidovice, kao i svetitelj Srpske pravoslavne crkve koji se praznuje 7. oktobra. A otac mu je bio župan Vratislav. Ime Vratkove supruge nije poznato, a smatra se da je od potomaka imao ćerku Milicu i sina župana Nikolu Vratkovića, sahranjenog 1389. godine u Nemanjinoj zadužbini, manastiru Svetog Nikole kod Kuršumlije. Vratko Nemanjić je bio vojvoda na dvoru svoga bratanca, cara Dušana Silnog, i imao je važnu ulogu u građanskom ratu u Romejskom carstvu. Vratko je kao vojvoda svoga bratanca, tada kralja Dušana, zajedno sa Jovanom Oliverom i Jovanom Kantakuzinom, pratio u opsadi Sera tokom jeseni 1342. godine. Na početku građanskog rata u Romejskom carstvu Dušan je stao na stranu Kantakuzina i dao mu vojsku predvođenu Vratkom i Oliverom da zauzme Ser. Međutim, opsada je usled nediscipline u samoj vojsci i sukoba između Srba i Kantakuzinovih ljudi okončana neuspehom i povlačenjem srpske vojske, nakon čega je došlo do prekida saradnje između Dušana i Kantakuzina i otpočinjanja međusobnih neprijateljstava. Narodna tradicija je očuvala sećanje na Jug Bogdana i njegovih 9 Jugovića. Istorijski podaci potvrđuju da je oblašću oko manastira Davidovice upravljao otac kneginje Milice, župan Vratko. U prilog ovome ide i predanje koje se čuva među stanovnicima sela Grobnice, kraj koga se ovaj manastir nalazi, koji se prezivaju Bogdanovići i tvrde da potiču od Jug Bogdana. Tokom arheoloških istraživanja na prostoru manastira otkriven je veći broj skeleta, kao i jedan broj lobanja bez skeleta, za koje narodna tradicija smatra da pripadaju legendarnim 9 Jugovića. Samo ime sela Grobnice, odnosno Grobare, kako se ranije nazivalo, ukazuje na postojanje nekropole na tom prostoru. Manastir Davidovica nalazi se nedaleko od Brodareva, pored reke Lim u jugozapadnoj Srbiji. Pripada eparhiji Mileševskoj Srpske pravoslavne crkve. Manastirska crkva je posvećena prazniku Bogojavljenja, a sam manastir je krajem 17. veka razoren i napušten i nalazio se u ruševinama sve do 1998. godine, kada je obnovljena manastirska crkva. Manastirska crkva Bogojavljenja u manastiru Davidovici podignuta je na temeljima crkve iz 6. veka, a zadužbina je župana Dmitra Nemanjića, najmlađeg sina Vukana Nemanjića, koji je uzeo monaško ime David, po čemu je manastir i dobio naziv Davidovica. Sa desne strane ulaza u crkvu nalazi se grob ktitora, monaha Davida Nemanjića. On je bio značajna istorijska ličnost, ali o njemu se malo zna. Monah David je bio župan oblasti Polimlja, srednjevekovne župe Ljuboviđa.
Prostor te srednjevekovne župe obuhvata oblast severno od Bijelog polja i oblast Brodareva. Monah David se pre monašenja zvao Dmitar ili Dimitrije i bio je najmlađi sin kralja Vukana. Po ugledu na dedu Stefana Nemanju i on se zamonašio u starijim godinama. Davidovica je bratski manastir sa Moračom, koju je podigao župan Stefan, rođeni brat Davidov, a srednji sin kralja Vukana. Morača je podignuta oko 1250. a Davidovica 1281. godine. Kralj Vukan je po nekim izvorima imao 3 sina: Đorđa koji je vladao oblašću oko Ulcinja, Stefana koji je vladao oblašću oko Morače i Dimitrija koji je vladao oblašću severno od Bijelog polja. Po nekim istorijskim izvorima imao je još 2 sina: Teodosija koji se zamonašio u Studenici i Vladina. Od njih 3 ili 5 samo je Dimitrije Dmitar imao muškog potomstva. Njegovo potomstvo je veoma značajno u srpskoj istoriji. Sin župana Dimitrije je bio župan Vratislav, koji je takođe sahranjen u Davidovici. Sin župana Vratislava, župan Vratko, isto sahranjen u Davidovici. Na grobu župana Vratislava sačuvan je grb kralja Vukana i njegovih potomaka, štit u medaljonu. Na grobu župana Vratka nalazi se bolje očuvan grb Vukana Nemanjića i potomaka. Na njegovoj grobnoj ploči ima i zapis: maja meseca predstavi se župan Vratko. Narodno predanje govori da je poginuo u boju na Kosovu. Međutim, u vreme kosovskog boja bio je star čovek i nije mogao da učestvuje, ali njegovi sinovi jesu: Vojin, Miljko, Marko, Ljubodrag, Radmilo, Boško, Stojan, Veselin i Damjan. U uskom narteksu sa severne strane 1958. godine, prilikom arheoloških istraživanja manastira, otkriveno je 8 lobanja ispod poda. Smatra se da su to najverovatnije lobanje braće Jugovića, koje je po narodnom predanju knjeginja Milica posle boja na Kosovu prenela u Davidovicu. Milica je rođena u Slatini kod Brodareva. Tu je župan Vratko imao dvor. Zanimljivo je da je nađeno 8 lobanja, a ne 9. Narodna pesma Boj na Kosovu kazuje kako je sluga Milutin došao knjeginji Milici i rekao: a jug ti je, Gospo, poginuo, u početku u boju prvome. Pogibe ti 8 Jugovića, još ostade Boško Jugoviću. Krstaš mu se po Kosovu vije, još razgoni Turke na buljuke, kao ptica sokogoluba. Narodno predanje govori da je Milica prenela lobanje u Davidovicu. Po narodnom predanju Boško Jugović je umro od zadobijenih rana, a sahranjen je kod Ivanjice na Palibrčkom groblju. Na tom mestu gde je grob Boška Jugovića sagrađena je crkva Brvnara i 9 hrastova je posađeno. Danas je sačuvano 7. Kada je 1905. godine bila prepravka crkve Brvnare, otkopan je grob ispod temelja crkve, za koji narodno predanje kaže da je grob Boška Jugovića, i nađen je ceo skelet. Nađena je pancirna košulja, vrh od koplja i šlem za glavu težak 4 kilograma. Danas se sve ovo čuva u muzeju u Ivanjici. Takođe, u Prokuplju i okolini se na osnovu narodne tradicije smatra da je jug Bogdan vladao Toplicom, sa središtem u Prokuplju, u kome je podigao novu tvrđavu, kao i da je učestvovao u zaustavljanju Osmanlija u bici kod Pločnika 1386. godine, koja se dogodila kraj obližnjeg istoimenog sela. Ovo predanje je očuvano i u grbu Prokuplja, u kome se nalazi srebrno oivičeni tamno-plavi kvadrat, u čijem se središtu nalazi srebrni krug okružen sa 9 manjih srebrnih krugova. Jedan veći srebrni krug, okružen sa 9 manjih,
simbolizuje jug Bogdana i 9 Jugovića, koji su prema legendi živeli u ovom gradu, zbog čega se stara crkva i jedina preostala kula utvrđenja u gradu nazivaju Jug Bogdanovim. Arheološka istraživanja na prostoru tvrđave u Prokuplju su utvrdila da je ona u svom sadašnjem obliku podignuta u poslednjoj četvrtini 14. veka, odnosno u doba kada je knez Lazar vladao tim područjem, pa nije isključeno da je Toplicu dodelio na upravu svome tastu. Pored toga, u Nemanjinoj zadužbini Svetog Nikole u Kuršumliji, nedaleko od Prokuplja, sahranjen je 1389. godine župan Nikola, za koga se na osnovu urezanog teksta na grobu rab Nikola zovom Vratko, sin župana Vratka, unuk Vukanov, smatra da je sin upravo Vratka Nemanjića. Pored ovih još mnoštvo predanja je sačuvano o Jug Bogdanu i 9 Jugovića, pa je prilično smela i neukusna tvrdnja pojedinih historičara da je reč o izmišljenim ličnostima, pogotovo što je neprekidnost ovog predanja očigledna, a i arheološka istraživanja su ga potkrepila. Na nama je da predanja čuvamo i da ih dalje prenosimo.